Salha ni Baibel Mtang, July 31, 2023. Pitor kauhsouhmo. Himba pitor abo kruch isa rao bai ba chaye khorang tor khe abo usom rao no saha. On rao Judea ni bru rao ake Jerusalem o tongnai bru rao nrao sisradi ake aini kauno knasradi ma hingkhe bo braulen rao chongmoding chom tui nungye phik laimiya ma hingkhe tawo phaing ni sal daingtham chusi tauni chong lamoding khe daingsku Jehudi rao ni chom tui nungjora yakhu himba Joel dwari samoding omse isor sao paithomo sal ole boding khena ongphainai ang aini pholana jo toni saka lukhlai rinai nauni sayo sajla robo aini kautmana sakhunai chrai bazarau khebuli ongmoni mari nuknai akhe bura robo buskangni no imang nusanai Samong chapter 2 14 to 17 Phaidi waisuk ma sailena angno mkhau ni di o jai khemi nung no hambai riu nung asu phainang ongmono muito maye akhe nung no kathing mayau nai angno nangkruh jadi amen